Dry tears from my eyes. I can't cry. I'm on fire. You cheating, I ignite. No more flights. You got caught in the hype. Ain't take my advice. You gotta stay close, fucking the whole night. No more ice. In the course on a jet on flight. You so trite. I can't trust you, shies. You gon' miss this pipe. Billie Jean, I think I might. I'ma miss her in the bed. Fucking on my head, fucking don't like lights. I hope it was worth it. Jumping on dick like Kirkman. It was picture perfect. Till the bullshit had surfaced. Looking at you like a clown, looking at you like a bird, bitch. I don't even want you now, you can go live on the curb, bitch. Like hell. I really hope it hurts like hell. Like hell. I really hope it hurts like hell. Like hell. I really hope it hurts like hell. Ini letak no legak bang. No lega. Lagi apa banyak ni? Pentak bang. Nak buat pentak. Kedua, kena tengok. Kak beres, mantap. Oh, baru dong bang. Pinang dah. Oh ya baru je tu ya waktu. Yang kedua terbang. Ini baju. Buam juga ni. Ya, nombor 2. Nampak kalau labang mana ada. Balik. Nak malam. Wah. Lepas mana? Okay. Pegah baru. Pegah baru. Mak pernah lewat sini? Dokumen lewat sini oh. Kak rasa kek patahnya kek dah guna work. Kau baik engkau hari. Ya tu. Boci. Oh ben. Sama-sama. Nanti orang dah. Wajah dah pergi beraya. Ya. Assalamualaikum. Ini apa jauh dokumentasi dia yang nak baca. Kamu bagi tidak betul-betul sama karena besok akan mengadakan acara pendidikan dan sekaligus acara silaturahmi mahasiswa tidak dengan aparatur kampung dan sekaligus dengan bupati tidak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kata makannya kali ya. Dah kali ya, Mbak? Sudah lama mengajar. Siapa yang buat dapin dia? Kami mengapa kau ajar? Ulok gerau. Ketik kan? Ya, betul-betul.
Kamu lah kali udah kerja kerja apa Rekomendasi je untuk vlog YouTube. Ya apa lah? Kau jawab orang. Hah? Kau jawab orang. Mesinnya lah. Kok dah jadi ya? Pak kedua lah udik ke masa si kami. Baju habu. Udah yang lagi robot. Lempar dia. Yang udah embek dia. Pesinan jam nabuh dan bebelah dah. Belum demu dah apa. Tengah kira hari tu. Udah ada kan? Ada Batman lah. Ke kan ini pula kita mampu maliko, malam pulpo. Dia nanya awak ke. Rekomendasi. Tadi bergadang juga. Malam ya, walau ai. Dia lebih. Besok akan mengadakan secara pelantikan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia periode 2018-2019. Okey, sit down.